Malo le soifua talaflava o talafo le radio Samoa mo le neas whareile. Wari patialanga i se mai o sui o Iran mai Qatar, ma tau fia le tu mautara ranga tau upawhai o malo, a o alo atu le tunu ui le whatarutai o toe sauninga, o lo latu taitai sa iai me le tere tau sanga o Ayatollah Ali Khamenei le ana whasio tia le amatango le taua. Whai roi di poti le siri en se whamtaranga mai Qatar, e whapea sa tūlanga le leitara noa ngā sui o Amerika ma Iran, a wawala au nei le presidente o iai o Iran o Masoud Pezeshkian, i tangata Iran umai na ia au wai toe sauninga o le sa taitai. Lo fautua ina le taitai au le amia Iran, Amerika ma Israelu, ia tau fia o sofa inga o whanga solo toe sauninga o Khamenei. I le Strait of Hormuz na li putiere toe whaia fo o nisi rapta inga fōua Iran i waa o loo iai rea no fuanga ia muri tai i vaenga o whaatonu atu e Tehran e iai. Rono winga o loo ātiri manino e le o ilonga lava o na taatia le reira ma ta upulea i le vama Amerika i le Strait of Hormuz. I saina mo le tele o tausanga wali putia le BBC, sa una i aia le taitai o le tunu o Xi Jinping, kurupo tangata e pei o Taipeian ma Uyghurs ina i o lātou tadia ina se tupuanga e whaavai le tunu o saina, ma ia whairoro lātou whaalolongia o le Pāti Komunisi. Wali putia mai le CNN i le vasa nei o lea whinaunga, o tāo whai lalo se tūla whono fōu ua amata whao o atu nei i whale a onga o tua oi ma ainga, ma o tu uina i rea i a tatau i a Beijing, i a tau lai tau mo whainga i tangata i whafo mai o na tua oi, la tau te tari tonu o lo o lātou soria i a tūla whono. O le statute, po le tūla whono o whaingoina, Ethnic and Progress Promotion Law, na amata whamamaru lea sa mua iulai, mai whaasa ainga i o inga e tu iti ai te tu whaatasi, po o se ngai o inga fo i a fuai se senga i kurupu ese i saina, le au fiei ma le vaenga le Han Chinese e to tere lava PCD le iwa sulpasene o le whaitau au whai o tangata saina o lo o au fiai. Whai roa le BBC wa iei whai tionga waria e tu so lea tu la whono fou, e me se lava mai kurupu e tu rai mo ai a tatau o tangata, whai roa fo i se sui mai malo au whaatasi le lava li poti, o le nei tu la whono e ono iei ni ona a fianga onga, e le ngata i tūranga tau le ngangana o le anga nuu e maise i tūranga whale lotu. O tā weri patera BBC le so whamataranga me le vaenga te te, le Separatist Rebels e whapena o lātou whanaina se pailate Amerika, mamali wai, susunu malana vaalele le whae tua Papua i Indonesia. O le West Papua National Liberation Army, na o lātou whaamatala le whasiotia o le pailate o Nicholas F. Kozolin, ina ua ia tūla wele ele tū mālo Highland Papua, whai maila lātou whaamatalanga o pailate o lātou whaavea ina vai ngā awa Indonesia, anga i atu le whae tū lea mā lātou te manatu o le mariu o Kozolin o le atu ina mai eise whaau i tangata. O whaamania e sui o le maro Indonesia e moni wa susunu ina le waalele a Kozolin, ai leo manino tonu le mea na tupu i a te ia malana pāsese to fitu. O lo whaataria se isi ripoti le tamai o le neimata upu, ai leo le teimpi mua leo wa po e nai e le vaenga lea le rebels, ni pailate whai malangatu ilo lātou whae tū. E le vātu nei na fia i fo le soifua o se pailate mai New Zealand. O le kovana le Commonwealth of the Northern Marianas o David Apatang, o lo ia fautuaina tangata o Saipan o Tinian Marota, ina ia turi matai le talo le taua, taula latane le whamalosi le taifun o Pavi. O le ripote o pitona tamai mai le vae tau i Guam o whaeroa i ata mai le satelite, wailoa ina malosi tele le matangi, o lo oanga ne anga i le tu isisifo ma mātu isisifo o le atu Mariana. Ua tā ua e ono au fia i a vaenga o le atunuu i le whaetu leanga i atu le whaeungo le vaiaso. O le whae le tonu fo i le tau o whae leo ngai nai ma le 80th Liberation Day Parade sa fofu e whaia. O le masino a pepira le tausanga nei lava na fia i le atunuu wa pe foi makuam i le whamalo si o sin laku e te le foi o na fianga le si o manga a maise le tamau ainga o le eitu o le Pasifika. Ma le tala muli, e to valu le lei tamata alo i eitu puanga Pasifika ua o fia le risi o le awa le All Blacks, o sauni e ta alo ma le awa Farani le Malaika le estete.
O le kapteni Adi Savea, o se alo Samoa le aia ta ia le au le ta'alonga mua leo le Nations Championships lua whelua ono. O le whaia onga ulu o le au o David Rennie e tupunga mai le tukuki a o se tasi o whaia onga lango whaalongo tana umanga o se alo fo i Samoa. O isi le au e au fiai Peter Lakai, Caleb Clark, e me se isi le whaaleo e pei o Asafo Aumua, Xavier Numia, Patrick Tupulotu, Wallace Sititi, Mawhehi Finian Kanofo. O le se fulu ai leo ta'alonga testa wharani kala estete a mata le ta'alonga le te o le fitu i le afiafia tae o le te mini sila. I o tala nā le radio Samoa mo le nei fo i mai aso a wala u whaafonga mai meo tutupu le rarangi ma le Pasifika ma u fo i se whaapoponga i le vai asa fo manuia tele lava le whae unga le vai aso whaasoi fuia.